башкы бөлүшү. Бул жерде жайчы асыл тукум чарбасы бар. Бул жерде ошол өстүрөбүз жана ушул кыргыз уяң жүндүү койлорду өстүрөбүз. Ушул 3 асыл тукум чарбаларды өстүрүп жана ошонун баягы продукциясын тартуулаанын негизинде ушул Агро фестивалды уюштурганбыз. Ал эми бүгүн кыскача ошол күбө болосуңар да, кыскача ошол баягы кыргыздын жашоо турмушу менен кыскача таанышасыңар. As I mentioned before, this agro complex had the idea of reviving some sort of a breed of livestock, which was a sheep and a horse, and unfortunately we can't bring the yak because this environment that we're being in here is a little bit hot here. Yaks are meant to be living next to the glaciers. Be able to see the glaciers, you have to book a tour with him to go to the yaks, okay? So we officially announcing that our fun day, our festival is opening, and we will start it with our beautiful, animal-friendly, environment-friendly ladies carrying all the handicraft and the handmade of the Gүlмира region. Биздин жаныбарлардын топуларын жана кийимдерин кийген кыздарыбыз даяр болсоңуздар, бизге фоновый музыканы маэстро берип койсоңуздар, ушул жерде аралатып баардыгына көргүлөрү. Өзүң эле баштачы. Башкалар билбейт. Давай. Башка да эшитсе. There is a short notification of the lady that just turned it and walking to meet the elk. In the Kyrgyz folk and the tales, we happen to explain to our kids how they come up in our family, how they suddenly show up. For example, Russians, they say to their kids that they found them in the cabbage, since we brought kids in the cold weather of Russia into a lot of layers. So you're opening it, so it's like opening a cabbage. In a Western folk stories, there is stork brings. And in a Kyrgyz folk story, babies are brought from the forest on the horn of the big elk. Ours doesn't come just as a baby, it comes with a cradle, because we have faith through our Amazon, okay? That's